ke re lona ko kerekeng le dumellano re sangwene ntate sangwene o wa teng ke nna tlameng ke be mosadi wa hae so nna ke tlo o tsebisa today mama hore nka se kgone ntate Sangweni o buile le nna ke re ga bua jwale ka le ngwana ka ke gore ntate Sangweni a re batla mosadi jwale nna ke tšhata mahadi ro phela ka yona motho wa o na leng ha na le 5 cent motho tlamehile o mpotse mama ntho tsala mama nna ke na le decision tsa ka tlameng ke di etse ke bophelo ba ka mama ke a o rata ke a o hlompha but nka seke ka dumella hore ntate ole a tlo nyala bana ba I mean maybe una le first born le kana le nna or last born mama o na le bokae ukuthi ngimalini akusizi mama ngiyasebenza mbe 15,000 onachi uyasebenza mbe 15,000 onachi hayi bakani mama ngiyangikwazi nje futhi uyoshada nomuntu ongamazi so ngiyayicelela nje ukuthi ngicela ningilekelele ukuthi ningiphelezele nyoface umama ukuthi ngimtshele indaba yami nobongani ukuthi aphume kulento yakhe nalomkhulu lo sekukhulunywa ngazo le ndaba zamalobola that's why ngithi nami isikhathi sokuthi bazi ukuthi angivumi indaba yami nalo baba futhi nginobongani mina umuntu wami ngimthandayo. Molweni mandisibulise lapho kuninonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lava sinkumkane abandaziyo banibiza ngoMr Nsokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngabafethi lana ngusisi nobhuti bathi banenxaka abanayo bacela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele sathi ningawari nina so khawuleze sifike lapho ngoba thina singabomabiza sabele bantu abadala njani angazi ngiqale kuphi sisi kunjani Saphila njani bhuti? Ngiyaphila ungangibaleki wena mamakhe. Ngiyaphila nami. Usisi ubani igama and why nisibhalele la ku Jozi Bioscope namhlanje? Okay igama lami ngobuyitumelo ukuze ngibhalele iJozi Bioscope nginedaba eli serious nomama endlini umama ungitholele like esontweni khona ubaba okhethile ufuna ukushada so umama uthi kube yimo shada nalowo baba loyo so mina namhlanje ngifuna uzotshela umama iqiniso ukuthi mina nginobongani umuntu wami ngithandana naye ubongani ngifuna ukuhlukana nobongani mina ngiyangikwazi nje futhi uyoshada nomuntu ongamazi so ngiyayicelela nje ukuthi ngicela ningilekelele ukuthi ningiphelezele nyoface umama ukuthi ngimtshele indaba yami nobongani ukuthi aphume kulento yakhe nalomkhulu lo ngumuntu omdala yena lo bafuna umshado. No ngiunderstand wena siswami so kona sokunexesha linganganani sengisho ubaba echuzile ngoba ngokunderstanda kwami iyenzeka lento sometimes yakubona ukuthi kube khona umuntu omdala osuke ebone indodakazi oyithandile enkonzweni ebese yayichuza bese kunexesha lingakanani nina ikuchuzile mhlambe and yini enokuyenza mhlambe efamily yakho ebonisayo ukuthi iyakuthanda kuma apparently ubaba umuntu ojwayele ukulekelela umama nathi endlini ngezinto esizidingayo ubaba uye lo indoda oyisho lo baba sesontweni loyo kushuthi umama mayehluphekile yakwazi umfonela amtshela ukuthi ambikele ukuthi shoda ngani endlini izinto ezinjalo so umama would always ask for help from him because vele banesithembiso sokuthi yena uzothatha mina ukuthi angenze umfazi wakhe and so mina ngikhona bhuti wami ibeke ngakakulobole mara ingakho ke ngibhalele iJozi Bioscope sekukhulunywa ngazo le ndaba zamalobola that's why ngithi nami isikhathi sokuthi bazi ukuthi angivumi indaba yami nalo baba futhi nginobongani mina umuntu wami ngimthandayo engifisa ukuphila naye nje senesikhathi singakanani unayo ubongani wena it's been 5 years mina nobongani sijola nje qala lo muntu omdala ukuthetha ngale ndaba yokuthi yakuthanda bese nivana wena nobongani yebo ukuthi nje besifihla vele besingaziwa kakhulu okay ebhuti ubongani kunjani ngiyaphila bhuti njani ngiyaphila wena bhuti wami ngicela ungangibaleke bhuti wami ngathi uyabaleka nje yini wena bhuti wami yini mhlambe uphatheke kanjani usisi kuyakuxelela ngale ndaba mayiqala ukwenzeka ubeke wangitshela ngayo le ndaba le yabo kodwa azange nami ngazi ukuthi ngizoyithatha kanjani ngoba umuntu omdala uma wakhe ngiyamhlonipha njengoma wami yabo okay wena yini eku-attractile kuyusisi yini oyithandayo ngosisi mhlawumbe ngithanda ukuthi uyangithanda naye uyangihlonipha yabo dala futhi sizwana mina naye wena manje empilweni wenzani webhuti wami wena ngisho uyasebenza wenzani ngiyasebenza ngiyatoha ngiyabamba uyasebenza but ma ucabanga wena ungakwazi ukuthi umphilise usise empilweni hayi ngingakwazi mfethu ngingakwazi no usho phela kumele ube guaranteed wena ndodo ngumfowethu because for mina it's not about ukuthi mhlambi usise ethi lo muntu omfunayo is because of umdala that's why engamfuni but ngifuna efumana indoda ezomphilisa naye empilweni forever ingathi kanti uchoose wena so ubuya after a few years so umjikela so ufumana umuntu ongcono mase uqala ukusebenza kakuhle ngoba uthi uyatohozo kwamanje
Angeke ngikwenze lokho, angithi sesineminyaka vele mina naye sizwana sihlalile naye iminyaka ecishe ibe u-5 manje. Ngimnakekela ngizoqhubeka nje ngenze kanjalo bhuti. Uyathembisa ukuthi singathi thina siyolwiza impizeni lapho kumama sithi siyomchazela uma ukuthi ma awuyeke phansi kamkhulu bani ubaba bani lo ofuna ukukushada babusangweni babusangweni ukuthi eyiyeke phansi indaba kababusangweni ngoba kukhona wena Bongani kanti manje sizomosha after few months sivu mama sekasifonela futhi thina la ku Jozi Bioscope ethi Jozi Bioscope nize nengane yami ngiyibonela umuntu oright ozoyiphilisa kakuhle empilweni nazisi umfana ongibongani manje uyam-abuser akasamnaki into efana naleyo yabona wena mfowethu. Ngikwenze lokho bhuti wami njengoba ngishilo bese sihlalile naye umuntu wami iminyaka engango-5 isihleli nje kahle. Hayi ukuhlala ngicela ungi-understand ukuhlala ningahlala nomuntu 20 years ebuye divorce after 20 years uya-understand leyo nto manje sengabe sekafikile after 20 years osekambona ingcono kuna especially and uyayazi nawe the more nihlala nonke the more umuntu lolo thando lidetermine ukuthi the more nihlala khona abanye abantu the more nihlala the more umuntu ekubhora the more nihlala the more umuntu ekubhora ngithi lelo thando liqalele lisuke soliphelile. Ngiyakuzwa bethi hayi ngeke kwenzeke lokho ngiyakuthembisa bafu ngiyamthembisa nawe ukuthi sizoqhubeka njengabe besilokele senza sonke lesikhathi. Okay hayi no akunankinga nina abantu abadala umama yena umshiye ekuphi yena? Mama ukhona endlini kwalesikhathi. Ukhona lapha endlini. Yebo. So singaya sihambe siyomcheck. Yeah singanje. Okay siphuma kanjani ngengane zakwethu? Singayihla kusikude na. Osehla siyale? Okay no asambeni nina bonke. Ngiyakuvona sithi umenshina indaba kaMama. Ubaba yena uphi ubaba kuzalayo? Mina ubaba ungizalayo kade washona. Washona? Yeah. Ngiyaxolisa I'm so sorry condolences kuloko wena siswami yabo. Ngiyaxolisa kakhulu ngaleyo nto ukuthi ubaba sowashiya emhlabeni may his soul rest in peace yabo. Ngiyacabanga ukuthi naye if beka saphila mhlambe beka ngaba nesay kulento lena eyenzakalayo njengamanje yabo. Wena relationship yakho noma yona injani? No mina nomama siright siyazwana ilodaba nje kuphela lisenza ukuthi manje singabi ngoba ufuna ukwenza ama decision wami wonke like angali umzali wami but khona ezinye izinto kumele ngiyikhethele nami njengomntwana kodwa ngiyamhlonipha yena umama nje ngiyamthanda futhi. No hayi into right leyo mama kumele umhloniphe umzali wakho yabo kodwa ke sometimes angifuni ukuthi uthathe inqumo lezo ongayifuni yiko ngithi kuloko sizomcela naye uma ukuthi akehlisa umoya yabo as long as ngoba bengibuza uBongani naye ngithi Bongani uqinisekile ngalento le because guys into engisabayo ukuthi sometimes umuntu ungamforcela ukuthi ethanda omunye umuntu if akamthandi yena meaning ngeke kube nokuthula endlini and ukuthula kwasendlini yiko lokho kubonisa ukuthi abantu bayathandana mayingabe kukhona ukuthula otherwise bazohlala besila usisi naye ubaba lapha endlini belwela lento yokuthi angikuthandi vele zange ngakuthanda kwasekuqaleni yabo yiko sami ukuyilungisa ngokusasuka ukuthi kube nepeace uyayibona wena mfethu at least nomama okay asingenene Bongani bengisacela ke before singene lapho ngicela sibeke kahle udaba ngendlela uma uzol understanda ngayo ngane zakwethu yangithola ngoba wena ngumkhwenyana la ekhaya ungayilibali leyo nto yeah so kumele sikhulumisane noma ngendlela right ngiyangithola sanibonani siyaphila hawu khona abantu abaqashile la ekhaya yebo hayi uyuma sanibona umuntu omdala sanibonani ninjani ma ngiyaphila siyaphila Eshma igama uLavas siyaxolisa manje ukuthi sifele singene kanje nama camera emzini wakho igama nguLavas from iJozi Bioscope usibona nje kanje siyicrew ngeJozi Bioscope ehlelweni lethu masi ngabantu nje abancedisa abantu mayingabe banenkinga yabo boso sipalelwe indodakazi yakho la namhlanje ithi kunento nje becela ukuthi siyixoxe angazi ngoba lo daba ngathi lubucayi ma uma akanazi izitulonyana ezimbalwa la ekhaya anginazi itulo for nina ni right mi kanje khuluma nizothi nikhuluma kanje unazi izitulo 14 anginazi itulo manje asikwenzanga into wrong manje nyamaka uthi manje nizokhuluma ngani asikhulume lesiqede mama thosa moya awufela ba defensive kwathi akini bathatho remba re shamo TV really thosa moya batho ba batlilele nna ene taba ekhile nka yona ke serious mama ke kopari buwe serious so uma ngeke sivumele ukuthi sihlale phansi mhlawumbe ungahlala khona la phansi not eyitulweni hayi zikho itulo
Azikho itulo. Azikho itulo. Angithi manje busy manje ngiyasebenza la. Oh no, ngicela usondele ngapha. Sizovele simeke silibeke lo daba. Ngoba bengishilo ukuthi sibhalele indodakazi yakho ma. Uthe ubabani konje lo? Ntate Sangweni. Oh, lo daba lo about uNtate Sangweni. Angithi yamazi uma uNtate Sangweni. Sangweni wakuphi? Oko kereke mama. Kerekeng. Hayi, athi motsebeni namthu. Oh, umama mhlawumbe umbiza ngelinye igama yena. Ntate ole mama ohlotseng o bua le yena o lo no re ke yena ntate o tlameng ke phele le yena o na le ntluko kae kwa ko Dlamini o hlotseng mo founetse mama wa ko kerekeng bothata ba hae keng nna ke nna le bothata mama ke re lona ko kerekeng le dumellano re Sangweni ntate Sangweni o wa teng ke nna tlameng ke be mosadi wa hae so nna ke tlo o tsebisa today mama re nka se kgone hore nna le Sangweni o wa lona re ratane because ntate lo o moholo ina ntate Sangweni ba mena ntate Sangweni o buile le nna ke re ga bua jwale ka ngwana ka ke re ntate Sangweni a re batla mosadi jwale nna ke tšhata mahadi ro phela ka yona motho wa o na leng hana le 5 cent hana le 5 cent motho tlamele umpotse mama ntho tsala mama nna ke na le decision tsa ka tlameng ke di etse ke bophelo ba ka mama ke a o rata ke a o hlompha pating ka seke ka dumella hore ntate ole a tlo nyala bana ba I mean maybe una le first born le kana le nna or last born mama no ha ke motho ka bongane ke yo ke motho ka ne khale ratana le bongane kahle komthetho kube ungena yena umane ngoba intanga ya ntate Sangweni ke thaka tsa bolona mama plus papa khala re sila ntate Sangweni o na le tšhelete o na le koloi o na le business o na le tšhelete o tlo etsa ka ntwe sala mo ntlong ya papa ngeke ubambe ingane hey bona hana tšhelete motho hana tšhelete go ba ko kerekeng le kopaneng le kgaola le ngwanaka wena ungabaleka nto wayibaleka mama nanga se khone nka se dumeli o hana tšhelete ntate Sangweni is old enough uthini wemfethu hana tšhelete Ukhethela usisi ukuthi athandane nobani. Ukhetha uthandane. utlonyela ka thuna o na le bokae o tla sebetsa o salanga ke gona no ntsa zama matogo o tla sebetsa mshimani ona o tla sebetsa bongani Why kumele umkhethele? uthini ima uyakhuluma lo uthini Why kumele umkhethele mama ukuthi athandane nobani? Ukuthi ngimalini akusizi mama. Ngiyasebenza ukusebenza. mbe 15000 onachi uyasebenza mbe 15000 onachi hayi bakani mama mbe 15000 ona lothando liyathengwa kanti tsamaya hauna yona mamela ke ngwana ha o etsa business ka nnae ha o tlo batla motho ka tšhelete tsama wena yo ntate Sangweni because ntate Sangweni is old enough to be my father to be your husband rona re tla sala mo ntlong to be my husband ya ka khale na hlokale awu kodwa mangeke uchuzele umntana ukuthi yenze kanjani Umntwana wakho ngiyamthanda mama umntwana wakho and ngiseyinhlelweni zokuthi ngibeka imali manje ngiyasebenza mama motho hana tšhelete waphanda mama ntate Sangweni is old hana le dieta motho unazi dieta rata mang ntate Sangweni na le tšhelete Cela ukukhuluma nayo mama mama mamela nna re ke reng nna ke rata bongane ke batla bongane ka tla phela le bongane ke ya o kopa please mama bongane ke motho wa ka ke mo rata it's not about money man ke tšhelete uyasebenza ke tšhelete o na le bokae hona tje sebenza 10000 amahadi okubalekile ukuthi ngiyamthanda umntwana wakho mama ngiyamthanda umntwana wakho mama sama le bome wa ko kerekeng le kgetheng hore le kgethela mang e seng nna ke na le bongane se ke le happy wena hauna nix hauna nix seyinhlelweni zokuthi ngibeke imali mzali wami akubalekanga ukuthi nginamali who important ngizama ukuthi ngibeke imali hona tje ona le bokae hona tje mpe 5000 wena ufuna umuntu othanda ingane yakho ufuna umuntu ingane yami ozosenzela yonke into esifuna la nanga umuntu othandayo naye mnikeze akana nix lo muntu mdala ke motho ke na le maikutlo a ke item ya go shopa nga ke re ke siwi o tla ba le ona tšhelete mama ke go tsa mo phelong o qala go tlase ha no motho o qala ngabe rich hana le sento umuntu hana tšhelete o salang akasibani le yona umuntu omdala emhlabeni asisebenzi kanjalo ngendlela oyenza ngayo izinto irong
Alright, jwale batla a lo hlopheha. Awuhlupheki. Hlopheha. Uyasebenza. Hayi o khola bokae? Uma nawe uhola umndeni ani? Athi khola umtende ke khona tšhelete ka. Umntana wakho naye uzokhula eyisebenzele kusebenzele yena. Ira atsibelo sebetsa yena. Manje kumele ejole nekhehla elidala. Atsibelo sebeletsa abana tšhelete asikanyalwa yena. Ngithi leli khehla Asikanyalwa yena. Why kumele umkhethele mama ukuthi azwane nobani? Why? Una dikolo wena na le eng? Una le eng wena? Ngizama ukuthi ngibeke imali ukuthi ngikwazi ukuthi ngimthathe mama. Joela. awufuni abantu abazamayo ma. Angithi Samang. we'll start from somewhere. Udile motho. Sangweni ucedile le monyane lena cedi ya hlopheha ntate Sangweni ave sana ba richi mo tla ba kopantsha o tla hana tšhelete o salang. Bongane hana tšhelete o salang. Ha ke matli. Mama ngobuthi ningena inkonzo. Ha ke matli mo. Kanti lesonto linifundisa ini mama isonto leli? Uthandana. Umuntu omele abe nemali ukuthi athande omunye umuntu. Yenziwa. Abana tšhelete. A khona ho hlokomela. lena ntate Sangweni aqala ka tšhelete cedi ya hlopheile le kana le rona mama Mara mama irongo lento yenzayo. Irongo. Wrong ka tsela ifini. Okay. Mthambo kwathisa ukuthi ngicela nithathe bongani zokuthola lapha emotweni. Bonga sa hlotla haka. Sa hlola o tla mo. Mo ga sa batla mo. A sa batla mo. Ngizokubona it is khulume nayo maka kuhle. Umuntu omdala ngicela uunderstand la. Makungenzeka ngoba akamthandi lo muntu lo baba ofuna emthathe. Makungenzeka ma ukuthi umntana abantu one day uyakwata yenza into erongo ngoba manje ukwatile and uyenza ukuthi akaziboni nokuthi imqondo awukho right. Efakele lo baba wabantu eshone. Mabembuza amapolisi ethi bengamthandi mina umama uyongishadise ngenkani. Uyayibona ukuthi izoba wrong. Yabona mara angithi empilweni onkumuntu ufuna ukuphila kamnandi. Mangithetha Wena ufuna ukuphila kamnandi ayiyena. lo mfana lo hluphekile. Ngithi wena ufuna ukuphila mnandi umuntu omdala. Phila kahle naye aphile kahle azokwazi ukuzimela azenzele zonke izinto Bongani bazoyenza leyo. Lo hluphekile lo. Uhlupheke kanjani ngoba umazi nokumazi ubongani umuntu omdala. Uyabona everyday mayeza akana nicathulo. Sure. Yeah, uyazibona. Oh, that lady is calling me. Yeah, you can drop. You can or just tell her we still busy. Akana nicathulo bongani lo wena. Akana nicathulo uyambona. Uyambona. Ngithi umbonile. Ngibonile unazo mina ngibone ezincibile. Ezimpunga. ngiyawukupa sikanitso busukela mama ngiyamrata ntsane jwala ntsasinadieta jwala. Ngiyacela ukuthi uvumele ingane yakho umuntu omdala. Ngiyacela yehlisa umoya mhlawumbe kwamanje I understand uthi ungitshela thank you my good at least amtshele sombona after this. Mama cause into ezokwenzakala manje ma lo muntu lona uzofika eyenza into errong kulela khehla leya and it's gonna be your fault. Okay. Uyayibona umuntu omdala. Awuna nesengayenza mara mayakhipha imali yakhe lo azomlobola then sihlale sibone ukuthi uzenzelani yabo. Ngicela ubanikeze isikhathi abantwana beyiprove la naye ubongane eyiprove la kuwena ukuthi is really capable of ukuthi emshado umntanakho. Okay ngizomyekela thank you baba nyabonga. Siyakucela umuntu omdala cause manje angithi ufuna indodakazi yakho ukuthi be happy at the end. Mina mfuthi ashade nomuntu onemali. Ozokwazi yazi abantu abanemali baba yenza nabantwana sometimes ngoba yena unemali uzogcina sekamcontroller emshiya endlini ethi angithi wena uzela imali naku ukudla ngikuthengile iattention egcine ngamnikeza. Hayi but uzomnanekela okusakuthi uzomnanekela lo onganane senti lo. Ayisebenzi kanjalo. Hayi kulungile baba ayisebenzi ngiyacela. Okay ngicela uvumele ke ingane ukuthi ngicela ningalwi after this. Ngiyacela umuntu omdala ningalwi. Anyeke silwe sisaceda nje sikhulumisane sibonisane ukuthi senza kanjani empilweni. Uyavuma ukuthi ubongani naye ngakhuluma nefamily yakhe ebaxelela ukuthi sengiready ukuthi siyovela bezovela. Angasezi mabeza baletha imali yamalobolo angazezi la angaphathanga next. Okay yiko ngithi yasivumela nawe ukuthi manje behambe beyokhulumisana nosisi bekhulume ngale ndaba ukuthi beorganize ukuthi bazoza nini la ekhaya. Mabahambe bayikhuluma nje kuna mina ngisana ndaba nabo. Mama unandaba nengane yakho angithi kanti ama blessings mama ama blessings mina mangafuna ukulalela mina akuna nesengayenza so ofana ukuthi ngikwenze manje fanele ukuthi ngimyekele ukuthi hambe nalobongani lo wakhe bayoshadana babone ukuthi baphuma kanjani. Mara mele unikeze ingane ama blessings ma understand ari etsa mpele nna ke tlo kopa that's why ke bitse bolava so retlemo go re ke tlo kopa go bontsha go ke a o rata ene ke a o hlompha but the decisions tse dintso di etsang a ke o dumellane le tsona because le nna di santabisi ke a o kopa mama. Ngala sithi utshela ubongani ngakhuluma nobongani lapho umxelele ukuthi uma
ukuthi uthini ngale ndaba yabo eyazi wena sokushiya la ekhaya ngeke sambe nawe phela sokushiya la noma uncedise umama eqedelele lento bekayenza. Okay guys, niyabona sifikile la ekhaya, umama umoya usephezulu ngaleyo ndlela, kodwa ke ngoba ufuna umntana wakhe bemthenge, akafuni ukuthi umntana wakhe efumane umuntu omthandayo. Ilento besizama ukuthi simbonise yona ukuthi into ebalekile ngoba umuntu uzokuthatha ngoba ubona imali, emthathe yomenza isiqashalala sakhe lapha endlini, engasamvumela ukuthi ephume, engasamvumela ukuthi yenze next, ethi angithi ngiyakunikeza imali, wena le nifunayo wena nonyoko nifuna imali anifune ethando. Yiko sithi sicela ukuthi emvumele ukuthi ingane ithandane nalomuntu emthandayo. Mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya, ungalibali ukuthi usibhalele Jozi Bioscope .co.za, ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana. Sikhona lapho ku TikTok, sikhona ku Facebook, singuJozi Bioscope everywhere. Most of it all guys, ngicela ukuthi ningalibali ukuthi ni subscribe, ni share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Bioscope. Ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Thotho.